Nicyo cyerekana ko Yesu, hiyo ndio inaonyesha kwamba Yesu niyo hari kuba ari umutima umwe gusa wacumuye, hata ingelikuwa ni nafsi moja ilifanya dhambi, wari kumuzana ku isi, ingelimuleta duniani. Yesu niwe mucyo w'isi. Yesu ndiye nuru ya dunia. Yaje kumurikira isi y'umwijima. Alikuja kuangazia dunia yenye giza. Umwakiriye aracana nkawe. Mwenye kumpokea anakuwa na nuru kama yeye. Tugomba gucanira isi. Tuweza kumulikia dunia. Solar eclipse. Turabasuhuza mu izina rya Yesu. Tunawasalimu katika jina la Yesu. Huyu ni Apotre Jean-Marie Vianney Karangwa. Huyu ni Apotre Jean-Marie Karangwa. N'umusemuzi wanjye Pastor Shirubute. Na mtafsiri wake mchungaji Shirubute. Turashimira Kamba TV. Tunashukuru Kamba TV kuba badutumiye kugira ngo tubashe gusabana namwe muri iri jambo ry'Imana. Kwa mulitualika ili tupate kushirikiana kwa kazi ya Mungu. Ijambo tugiye kwiga akakanya, neno tunataka kujifunza sai, nilivuga ku bwoko burindwi bw'amavuta y'Umwuka Wera. Ni aina 7 ya mafuta ya Roho Mtakatifu. Mu Gifaransa iravuga ngo les 7 onctions du Saint-Esprit. Hii kwa Kifaransa inasema hivyo. Dusenge. Tuombe. Mwami Yesu, Bwana Yesu Kristo, turi imbere yawe. Tuko mbele zako. Tuje n'imitima yacu yose. Tunakuja na mioyo yetu yote. N'ibitekerezo byacu byose. Hata mawazo yetu yote. N'imbaraga zacu zose. Na nguvu zetu zote. Tuzanye imiryango yacu yose imbere yawe. Tunaleta hata jamaa zetu mbele zako. Tuzanye abavandimwe n'inshuti bose imbere yawe. Tunaweka hata jamaa na rafiki mbele zako. Mu izina ryawe ryera. Katika jina lako takatifu. Nkuko wavuze uti, nzaba ndi nyuma y'ijambo ryanjye. Nitakuwa nyuma ya neno langu. Ndiamirisha ibitangaza n'ibimenyetso. Nikihakikisha kwa miujiza na maajabu. Ukuboko kwawe kwera. Kuonyesha nguvu zako, mkono wako mtakatifu. Wereze ijambo ryawe abantu bawe. Ili upatie watu wako neno lako. Nabo ubereze ijambo ryawe. Nao watakase kwa neno lako. Tuzamura ibendera y'Umwuka. Tunainua bendera ya kiroho. Intsinzi yagaragaye i Golgotha. Ushindi ulioonekana Golgotha. Kugira ngo abadaimoni b'amoko yose. Ili daimoni zote za kila aina. Imyuka ikorera mu kirere. Pepo zinazotumika angani. Imyuka ikorera ku butaka. Pepo zinazotumika kwenye udongo. Imyuka ikorera ikuzimu. Pepo zinazotumika huko kwa kuzimuni. Mwizina ryawe Yesu Kristo. Kwa jina lako Yesu Kristo. Iyo myuka isoke hano hano. Hizo pepo ziondoke mahali hapa. Iyi myuka isoke mu badukurikirana. Hizi pepo ziondoke ndani ya watu wanaotufuata. Turayica intege mu izina rya Yesu. Tunaziharibu nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Imyuka ya nibisanzwe. Na pepo za kusema ni kawaida. Imyuka ivuga ngo naramaze kubyumva. Pepo zinazosema niliwahi kusikia. Akakanya turamanuye umuriro w'Umwuka Wera. Wakati huu tunashusha moto wa Roho Mtakatifu kugira ngo icagagure cyangwa itwike imigozi yose ibaziritse. Ili tiketeze kamba zote zinazowafunga. Duhishurire birenzeho. Utufunulie zaidi. Kubwaya mavuta y'Umwuka Wera. Kwa ajili ya mafuta haya ya Roho Mtakatifu. Byose kubw'icyubahiro cya Data Wera. Yote kwa ajili ya Baba yetu mtakatifu. Amen. Amen. Nkuko twabibabwiye, jinsi tulivyowaambia, tugiye kwigana hamwe ku mavuta 7 y'Umwuka Wera. Tunataka tushiriki tukijifunza kuhusu aina 7 za Roho Mtakatifu. Tuzi neza ko mu isezerano rya kera habagaho gusiga amavuta ari fiziki, amavuta kogwaho. Tunajua kwamba katika Agano la Kale kulikuwa desturi ya kupaka mafuta kwa hali inayoonekana. Ibyo byari gicucu kibizaba mu mwuka. Na hiyo ilikuwa chamvuli ya mambo yatakayotokea katika kiroho. Tuzi ko Moses yari gicucu cy'Umwami Yesu. Tunajua kwamba Musa alikuwa dalili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yavanye Israeli muri Egiputa. Aliondoa wana wa Israeli kwenye
Egypti au Misri. kandi Israeli ishushanya itorero ry'Imana ry'uyu munsi. Na Israeli inalinganisha ama nifananishwa na kanisa la siku ya leo. Aho ngaho ashushanya Yesu ari kutuvana mu isi. Anaonyesha Yesu anapotuondoa kwenye vifungo ya dunia. Mose yarafite ubutware bwo gushiraho cyangwa se kweza no kuhagira abatambyi Aroni n'abahungu be. Na Musa alikuwa na uwezo kuweza kuosha na kutakasa Aroni na watoto na wanawe. Uyu munsi Yesu Kristo afite ububasha, afite ubutware bwo kutuhagira imyanda yo mu buryo bw'umwuka akanatwimika. Yesu Kristo naye wakati huu ana uwezo wa kutuosha na kututakasa hata kutuweka kwenye huduma. Ibyo Moses nawe yubatse tabernacle ihema ry'ibonaniro ryari mobile. Na Musa naye alikuwa na uwezo wa kujenga madhabahu ambayo ilikuwa inaweza kutembea. Ategekwa n'ibintu azarishiramo. Na akaamuriwa mambo atakayoweka kwenye hema hiyo. Yesu Kristo yavuze ati, Yesu Kristo akasema, nzubaka itorero ryanjye, nitajenga kanisa langu, amarembo y'ikuzimu na milango ya Hadezi ntago azarinyeganyeza, haitaweza kuyatingiza. Iyo tempo ya Yesu, iyo kanisa la Yesu ni imitima yacu, ni mioyo yetu sisi. Abikorinto wa mbere na Wakorinto wa kwanza 3:16 3:16 Paulo yaravuze, Paulo alisema, ntabwo muzi ko muri urusengero rw'Imana, hamjua kwamba nyinyi ni hekalu la Bwana. Urusengero turi kuvuga sasa, hekalu tunalolisema sasa, ni imitima yacu, ni mioyo yetu. Abana b'abantu bashobora gusenya amatorero, wanadamu wanaweza kubomoa makanisa. COVID-19 ishobora gutuma amatorero abantu badaterana. COVID-19 inaweza kuzuia watu wasikusanyike, ariko nta mbaraga z'umuntu zishobora gusenya umutima w'umuntu. Lakini hakuna nguvu za mwanadamu zinaweza kubomoa moyo wa mwanadamu. Kugeza iyi saha, mpaka saa hii, ubutumwa bwiza buravugwa mu bice byose. Habari njema inaelezwa katika sehemu zote. Ibyo rero byari igicucu biri kumwe na Mose. Hiyo ilikuwa dalili ya walipokuwa pamoja na Musa. Ariko Yesu yaje kubaka itempo cyangwa ingoro cyangwa urusengero mu buryo bw'umwuka. Lakini Yesu alikuja kujenga hekalu hili katika njia ya kiroho. Reka tubanze twerekane neza ibyo mu mubiri. Waje tuonyeshe kwanza dalili za mambo ya mwili. Twerekane ayo mavuta. Tuonyeshe hayo mafuta uburyo ararindwi, jinsi yalivyo sehemu 7. Tubereke uburyo ayo mavuta yashaje. Tuonyeshe kwamba hiyo mafuta yamekwisha kuzea tayari. Hanyuma Yesu akaba yaraje akoresheje umwuka we gusuka noneho ayo mu buryo bw'umwuka. Na sasa Yesu alikuja kwa roho yake ili amwage mafuta hii kwa njia ya kiroho. Yesu ashimwe cyane. Amena. Dusome muri Kuva. Tusome kwenye Kutoka, kitabu ya Kutoka. Igice cya 30. Sura 30. Umurongo wa 22. Mstari wa 22 kugeza kuri 33 hadi 33. Reka je mbanze mu Kinyarwanda, mwene data aramfasha mu Giswahili. Na ndugu asome kwa Kinyarwanda na baadaye ndugu yangu atasoma kwa Kiswahili. Kandi Uwiteka abwira Mose ati, uzende imibavu iruta iyindi shekeri 305 zishangi yivushije n'umucagate wa mudarasini ihumura neza, uhugo rugero nigo shekeri 250 na shekeri 250 za kane ihumura neza. 24 na shekeri 500 za kesia zigerwe kuri shekeri ya hera na hini imwe y'amavuta ya elayo. 25 ubivange bibe amavuta yera yo gusiga, amavuta yinjijwe n'abahanga aba amavuta yera yo gusiga. 26 uyasige ku ihema ry'ibonaniro no kuri ya sanduku y'ibihamya. 27 no kuri ya meza no ku bintu byayo byose, no kuri cya gitereko cy'amatabaza no ku bintu byacyo byose, no ku gicaniro cyo koserezaho imibavu. 28 no ku gicaniro cyo koserezaho ibitambo no ku bintu byacyo byose, no kuri cya gikarabiro no ku gitereko cyacyo. 29 ubyeze bibe ibyera cyane,
ikizabikoraho cyose kizabe ari kera 30, kandi uzayasige Aroni n'abana be ubereze kugira ngo bankorere umurimo w'ubutambyi. 31, uzabwire Abisirayeli uti mu bihe byanyu byose aya azabe amavuta yo gusiga anyerejwe. 32, ntagasukwe ku mubiri utari umutambyi, kandi ntimukareme ayandi asa nayo, kuko avangwa n'ayera namwe azababere ayera. 33 ariyo verse ya nyuma. Umuntu wese uzavanga asa nayo cyangwa uyasiga utari umutambyi azakugwe mu bwoko bwe. Reka dusome mu rurimi rw'Igiswahili. Tusome kwa lugha ya Kiswahili kuko tuzi neza ko turi gukurikiranwa na East African Community, sababu tunafuatwa na East Community, n'ibihugu bidukikije nka Kongo na nchi zinazotuzunguka kama Kongo, n'abaturage b'Abanyafrika bumva Igiswahili batataniye mu isi yose, na Wanaafrika ambao walitawanyika huku na huku wakijua Kiswahili. Reka adusomere mu izina rya Yesu Kristo. Wacha tusome katika jina la Yesu Kristo. Kisha Bwana akasema na Musa na kumwambia, jitwalie na manukato yaliyo bora, manemane mabichi shekeli 500, na mdalasini wenye harufu nzuri nusu ya kiasi hicho, yaani shekeli 250, na kane shekeli 500, kwa kujiandama shekeli ya mahali patakatifu, na mafuta ya zeituni kiasi cha vibaba 5, nawe utayafanya mafuta ya kuwa matakatifu maramu iliyochanganywa kwa kazi ya ustadi ya mtengenezaji manukato. Yatakuwa ni mafuta matakatifu ya kutiwa. Nawe utaipaka hema ya kukutania kwa mafuta hayo, na hilo sanduku la ushuhuda, na hiyo meza na vyombo vyake vyote, na kinara cha taa na vyombo vyake, na madhabahu ya kufukizia uvumba, na madhabahu ya kuteketeza sadaka pamoja na vyombo vyake vyote, na birika na tako lake. Nawe utavitakasa vitu hivyo ili viwe vitakatifu sana, tena kila kiigusacho vyombo vile kitakuwa kitakatifu. Nawe utawatia mafuta Haruni na wanawe na kuwatakasa, ili wanitumikie katika kazi ya ukuhani. Nawe utanena na wana wa Israeli na kuambia, haya yatakuwa ni mafuta matakatifu ya kutiwa kwa ajili yangu mimi katika vizazi vyenu vyote. Hayatamiminiwa katika kiwiliwili cha binadamu, wala musifanye mengine mfano wa haya, kama yalivyoungwa kwa viungo vyake, ni matakatifu, na kwenu ninyi yatakuwa matakatifu. Mtu awaye yote atakayechanganya mafuta mfano wa haya, au mtu awaye yote atakayetia mafuta haya juu ya mgeni, mtu huyo atakataliwa mbali na watu wake. Amen. Turawasuza kandi tawi la afya. Tena tunawasalimu tawi la afya na École des Pèlerins. Na École des Pèlerins ama
ya maendeleo ya safari, na l'homme est l'image de Dieu. na kama mtu ni mfano wa Mungu. Uko tuzi uko muri kudukurikirana, Sababu tunajua kwamba mnatufuata. Turangije kubona ibimenyetso neza ko Moses yari ishusho cyangwa se ombre cyangwa se igicucu cya Yesu Kristo. Tunakwisha kuona kwamba Musa alikuwa kielelezo ama chamvuli ya Yesu Kristo, kuko yari afite ububasha bwo kuhagira Aroni nk'umutambi, sababu alikuwa na uwezo wa kutakasa Aroni kama kohani, ndetse n'abahungu be, tena hata wanawe. Kandi tuzi uko twezwa na Yesu, na tunajua kwamba nasi tunatakaswa na Yesu. Mwibuke Yesu afata amazi kuza koza ibirenge by'intumwa. Mkumbuke Yesu aliposhika maji kwenda kusafisha miguu ya mitume. Yarangizaga iby'umubiri atujyana mu buryo bw'umwuka. Alikuwa akimaliza mambo ya mwili na akatuelekeza kwenye mambo ya kiroho. Ko kwezwa kurakogwa mu buryo bw'umwuka muri iyi minsi. Kwa kuwa kutakaswa hufanywa kwa njia ya kiroho siku za leo. Twogejwe n'ibintu bibiri. Tumetakaswa na vitu viwili. Amaraso ya Yesu Kristo une fois pour toutes. Na tumetakaswa na damu ya Yesu Kristo kwa mara moja. Iyo umuntu amwakiriye ahita yezwa n'amaraso ya Yesu rimwe gusa, nagapfa kabiri ngo asubire ku musaraba kubera ko ukora ibyaha. Na Yesu Kristo unapomwamini unatakaswa kwa mara moja wakati unapomwamini. Dufite andi mazi yamuvuye mu rubavu. Tunakuwa na maji mengine yaliyotoka ubavuni mwake. Ayo niyo atweza ibirenge mu buryo bw'umwuka. Hayo ndiyo yanatuosha miguu kwa hali ya kiroho. Umuntu wakijijwe rero, kwa mtu aliyeokoka, iyo asenga, aombapo, aba yezwa na ya mazi yavuye mu rubavu rwa Yesu Kristo. Anatakaswa na yale maji yaliyotoka ubavuni mwa Yesu Kristo. Kuko byose, yaba amaraso yaba amazi, byose bitoza ibyaha mu buryo bwombi. Kwa sababu mambo yote, ikiwa damu ama maji yaliyotoka ubavuni mwa Yesu Kristo, yote yanatutakasa kutuondolea dhambi. Iyo tureba turacumura. Tunapoona, tunapotazama kitu, tunafanya dhambi. Dushobora kumva binyuranye n'ubushake bw'Imana. Tunaweza kusikia tofauti na mapenzi ya Mungu. Dushobora gucirira abandi urubanza mu mitima yacu. Tunaweza kuhukumu wa ndugu zetu katika mioyo yetu. Icyo gihe tuba twanduye cyangwa se ibirenge by'ijo ivumbi y'ibyaha. Wakati huo tutakuwa tumechafuka ama miguu imejaa vumbi kwa hali ya iyo twegereye Yesu Kristo nk'umutambyi mukuru weza, na tunapojungia Yesu Kristo kama kohani mkuu anayetakasa, twebwe tuba tuoga ibirenge, sisi tunaoshwa miguu, kuko twarangije kozwa n'amaraso ya Yesu igihe twamurebaga ku musaraba tukamwakira tugakizwa. Sababu tunakuwa tumekwisha kuoshwa na Yesu Kristo tulipomtazama msalabani, na damu yake inatusafisha, tunaokoka. Petero kutabisobanukirwa, Petro kutoelewa, yabwiye Yesu ati, alimwambia Yesu, ni gute ushobora kunyoza? Je, unaweza kunioshaje miguu? Kubera ko atarasobanukiwe ko Yesu ashinzwe kweza bene Aroni bo mu buryo bw'umwuka. Kwa sababu alikuwa hajaelewa kwamba Yesu Kristo anawekwa kwa kutakasa wana wa Haruni, kuwaosha miguu kwa hali ya kiroho. Yesu aramusubiza ati, Yesu akamjibu, nutemera ko mbikora, usipokubali nifanye hivyo, je nawe ntacyo tuzaba duhuriyeho. Mimi na wewe hatutakuwa na ushirika. Ntacyo tuzaba tugipfana. Tutakuwa hatuna ushirika wote. Noneho Petero abyumvise gutyo, Petro aliposikia hivyo, aravuga ati, akasema, noneho ntibigarukire ku birenge gusa, na mimi sasa isirudilie kwenye miguu tu, uzamure no ku mutwe, uoshe hata kichwani. Kuko ataramaze gusobanukirwa ko yararangije kwezwa no kumwakira gusa. Sababu alikuwa hajaelewa sana. Tumaze kubona ko rero Moses ari gicucu cya Yesu. Tukisha kuona kwamba Yesu ni dalili ama ni chamvuli ya Yesu Kristo, no kubona uburyo ayo bagomba kuvanga ibikora ayo mavuta, na kuona jinsi ilibidi wazi kufanya mchanganyo wa vitu kwa kupata mafuta hiyo. Nuko Imana yari yarabujije kubikora mu buryo abantu batekereza cyangwa bashaka, na Mungu alikuwa amekataza kusema watu wavifanye jinsi watu wenyewe wanataka au wanapanga. Nuko nayo mafuta atagomba gusigwa abantu batarabatambye, na kwa mafuta hayo si lazima yapakwe mtu asiyekuwa kohani. Murabona muri iyi minsi ya nyuma,
Mnaona katika hizi siku za nyuma umuntu ashobora kuba afite amafaranga mtu anaweza kuwa na pesa aho kugira ngo ashigikire uwasizwe kuliko kusema aweze kumunga mkono huyu aliyepakwa mafuta, aho kugira ngo ashigikire uwahamagariwe uko kwigisha, kuliko kusema aweze kumwezesha huyu mtu aliyepakwa mafuta ya kufundisha, aho kugira ngo ashigikire umushumba we, kuliko kusema aweze kumsimamisha mchungaji wake kumunga mkono, nawe akibesha ku itorero, naye anajidanganya kwa kanisa, akagenda gakodesha inzu nini, anaenda anafanya anakodesha nyumba kubwa, akagura ibyuma n'intebe, ananunua vyombo na viti, akicara hariya nawe akiita pasteur, na anakaa pale anajiita mchungaji. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira riti, lakini neno la Mungu linasema ayo mavuta ntazasigwe umuntu utari umutambi. Mafuta hayo yasipakwe mtu asiyekuwa kohani. Mbega umutambyi ni iki? Sasa mkohani ni nini? Nuhagarara hagati y'Imana n'abantu. Ni mtu anasimama aliye katikati ya watu wanadamu na Mungu, abafasha mu buryo bunyuranye, akiwasaidia kwa hali mbalimbali tofauti, ababwira iby'Imana yamubwiye, akiwaambia mambo yale Mungu amemwambia, anabasengera na kuombea. Ntagara umuntu uwo ari we wese, si kila mtu wa yote ayo mavuta ashobora kumanukiraho, mafuta hayo yaweze kumshukia. Aya mavuta rero turi kuyaganisha sasa ayo mu buryo bw'umwuka. Sasa mafuta hayo tunaelekea kwenye mafuta ya kiroho, nayo ari mu buryo burindwi, nayo yana hali 7. Nimusoma neza, mukisoma vizuri mu gice cyo kuva cya 40 sura ya 40 ya Kutoka, hanyuma umurongo wa mbere na mstari wa kwanza hadi mstari 16 kugeza ku 16 hadi 16. Muraza kuyabara neza mwitonze, mutaangalia, mutahesabia hiyo mafuta hali yake kwa utaratibu. Murasanga yarategetse ko asukwa ku bintu birindwi. Utaona kwamba yaliamuriwa kwamba yapakwe vitu 7. Idushaka kwinjira mu byanditso cyane, hatutaki kuingilia maandiko sana kugira ngo tutava mu muka wishurirwa revelation, ili tusitoke katika hali ya kufunuliwa. Ariko muze gusoma, lakini musome. Nukuvuga ngo ni kusema Imana ategetse Mose ko yasuka ku ihema. Mungu aliamuru Musa kwamba amwage mafuta hayo kwenye hema. Iryo hema ni umubiri wawe, na hema hiyo ni mwili wako. Niwe uhishe ibintu bihenze biri mu mutima wawe. Mwili wako unaficha vitu vyenye thamani kubwa ndani mwako, moyoni mwako. Hanyuma abwira Moses nanone, tena akamwambia Musa, fata ayo mavuta y'agaciro asize avanze neza, kamata hiyo mafuta yenye thamani kubwa yamechanganywa vizuri, uyasige kuri hotel de sacrifice cyangwa se igicaniro cy'ibitambo, uyamwage kwenye madhabahu. Kandi ibyo ngibyo nabyo bigaragara ni Yesu kumusaraba, na hiyo inaonyesha dalili ya Yesu kumsalaba. Nukuvuga ko ari amavuta ya mbere asukwa ku mubiri, yale mafuta ya kwanza yanayomwagwa kwenye mwili. Nubwo umuntu yaba yarabayibandi, ni hata mtu aliwahi kuwa mchafu sana, hata muharibifu, nubwo yarabayindaya, anaweza kuwa labda huyo mtu aliwahi kuwa malaya, akabaruhagwa, akawa malaya wa hali ya juu. Yaje muri Kristo Yesu, akija ndani ya Kristo Yesu, asukwaho ayo mavuta ku mubiri, anawekewa hiyo mafuta mwilini mwake, ako kanya gahumanuka, na wakati huo anaondolewa uchafu wote, kuko ayo mavuta aba mumeshe, kwa sababu hayo mafuta yamemtakasa. Ntabwo hongera gutekerezwa kuri kukahiseke, hawaziwe tena yale mambo aliyokuwa akifanya zamani. Nta bindi by'imyaka bigomba kumukurikirana, hakuna mambo ya mikosi itamfuata tena. Yageze sasa kuri cya gicaniro kibitambo, na wakati atakapofika kwenye madhabahu ya matoleo, gishushanya umusaraba wa Kristo. Hii inaonyesha msalaba wa Yesu Kristo. Asanga ndi mavuta Moses yategetswe gusukaho ngaho, anapakuta mafuta yale Musa aliamuriwa kumwaga hapo. Ayo na mavuta y'agakiza. Hii ni mafuta ya wokovu. Kuyakira ni kimwe, kuyapokea ni sawa, kuyarinda ni kindi, na kuyalinda
ama kuyachunga ni jambo lingine, no kuyamena ni kindi. na kuyamwaga ni jambo lingine. Abantu bafite ayo mavuta y'agakiza, watu wenye kuwa na mafuta ya wokovu, bagira inyota yo guterana buri mwanya, wanakuwa na kiu ya kukusanyika wakati wote, bagira inyota y'ijambo ry'Imana, wanakuwa na kiu ya neno la Mungu. abaririmbyi badafite ayo mavuta, wale waimbaji wasiokuwa na mafuta hayo, ijambo ritangiye, wakati neno linaanza, bahita basohoka urusorongo umwe ku wundi, wanatoka moja moja. ariko abantu basiza ayo mavuta, lakini wale wamepakwa mafuta hayo, bafita ni isano n'ijambo, kwa sababu wanahusirika na neno, bagira inyota y'ijambo ry'Imana, wanakuwa na kiu ya neno la Mungu, uko ryababyaye ubwa kabiri, anakuwa amezaliwa mara ya pili. hanyuma Moses aramubwira ati igira imbere gato, na Musa anamwambia jongea mbele kidogo. aho hari hakiri mu gikari, na hapo ilikuwa ingali kibado nyuma ndani huko, ibyo mu Gifaransa bita parvis, kwa lugha ya Kifaransa nasema pale pa kuonea maonesho, ahasanga igikarabiro, anapokutana nani kif derin kalai, birika kunawia, hanyuma nayo aisiga mafuta kuko yabitegetse, na hizo birika kazimwagia mafuta kama jinsi alivyoamuriwa. Tuvuga kuri Moses, mumve ko ari Yesu urgenda asiga amavuta. Tunaposema kuhusu Musa, unaona kwamba ni Yesu anaenda na mwaga mafuta hayo. Aho ngaho sasa kuri cya gikarabiro, hapo kwa hiyo nani mbirika ya kunawia, kuko abatambyi barezaga ibyo Abisiramu bita kutawaza. Kwenye Waisraeli walikuwa na nawia, ni mahali ambapo Waislamu wanasema mahali pa kutawadha. N'uyu munsi Abayisilamu baracyatawaza, na hata leo Waislamu wanatawaza, baratawaza intoki, wanatawaza mikono na miguu. Ariko ibyo byarashaje mu Isezerano rya kera, lakini hayo yamekwisha kuzeka Agano la Kale, ubu birakogwa mu buryo bw'umwuka, na sasa yanafanywa katika hali ya kiroho. Kandi n'Abakatolika iyo winjiye mu rusengero, na Wakatolika unapoingia hekaluni, ashicobjamo intoki mu gikarayi, anaweka mikono ndani ya karai ama birika wameweka pale, agakora ikimenyetso cy'umusaraba, na anafanya alama ya msalaba. Bavandimwe b'Abakatolika bene wacu, wandugu wa Katolika ndugu zetu, ibyo byaracyuyigiye mu Isezerano rya kera, hiyo yakwisha kupita katika Agano la Kale. ubu ngubu bikorwa mu buryo bw'umwuka, wakati wa leo yanafanyika kwa hali ya kiroho. wegera Imana ikakweza mu buryo bw'umwuka, unajongelea Mungu na Mungu anakutakasa kwa hali ya kiroho. Amavuta usanga kuri iryo karayi cyangwa kuri iryo birika cyangwa kuri icyo mafuta yanakutana kwenye birika hiyo ama kwenye karai, na amavuta yo kwezwa, ni mafuta ya kutakaswa. Umwami Daudi mu cyubahiro cye, Mfalme Daudi kwa heshima yake, Natani amaze kumumenyesha cyangwa kumwishurira iby'ibyaha bye, sasa amekuja kumfunulia habari ya dhambi zake. Daudi yisanze yikubise hasi, na Daudi alijikuta ameanguka chini, kubera ko yarafite ayo mavuta yo kwezwa, sababu alikuwa na hiyo mafuta ya kutakaswa. ntago yahagaze ku cyubahiro cye, hakujali na utukufu wake, ngo bari aribo babwigwa, ngo ni wale wanaambiwa nk'abo bandi bo bageze mu ijuru, kama ni kusema labda wengine wamkwisha kufika mbinguni. Yarapfukamye arihana nk'umwana muto imbere y'Imana yamwimitse, alipiga magoti akatubu akalia kama mwana mdogo. Kubona ayo mavuta ni kimwe, kumwaga mafuta hili ni sawa, ni kama hiyo. Kuyabona ni kimwe, na kuyapata ni kama hivyo. Hari ikiguzi ugomba gutanga kugira ngo uyabone. Labda kuna dhabihu kutoa ili upate mafuta. Ugomba kwinginga Imana ku manywa na nijoro. Lazima umsihi Bwana Mungu usiku na mchana. Ugomba kumenya uburyo agakiza gahenda. Lazima ujue jinsi wokovu ina bei kali. Ugomba kwibuka ingurube 2,000 Yesu yaroshe mu nyanja, kube yavanye imyuka mu ngurube mu muntu urwaye bazimu, asuka mu ngurube 2,000 kubera umutima umuhenze. Kumbuka habari ya nguruwe 2,000. Yesu alikubali zitoweke ziharibika, lakini mtu ampone sababu na thamani kubwa. Iyo ufashe umutima w'umuntu kawukomeretsa, unaposhika moyo wa mtu unaumiza, uba wibagiye agaciro kaziriya ngurube, unasahau bei ya hizo nguruwe 2,000. Iyo ufashe ingurube imwe mu manyarwanda igura byibura 100,000. Ukishika nguruwe moja kwa pesa za Rwanda
ni 1,100. iyo ukubye n'ibihumbi 2 by'ingurube Ukazidisha na 2,000 ya nguruwe, uhitubona miliyoni 200 y'amanyarwanda. utaona milioni 200 ya Rwanda. Tekereza rero gufata miliyoni 200 y'amanyarwanda. Nakumbuka kukamata mafuta na milioni franga milioni 200 ya Rwanda, 200 millions de francs rwandais, 1,200 milioni 200 ya Rwanda, ukayohereza mu nyanja, unaitupa baharini kubera umutima umwe gusa, kwa ajili ya nafsi ya mtu mmoja tu. Icyo nicyo cyerekana ko Yesu, hiyo ndio inaonyesha kwamba Yesu, niyo hari kuba ari umutima umwe gusa wacumuye, hata ingelikuwa ni nafsi moja ilifanya dhambi, wari kumuzana ku isi, ingelimuleta duniani. Yaravuze ngo, alisema ibisitaza ntago bizabura kuza, vikwazo havitakosa kuonekana, ariko azabonisha nuwo bizaturukaho. Ole kwaka atakayeleta hiyo vikwazo. Cyamubereye cyiza, ingelikuwa heri kwake, cyamubera cyiza, ingelikuwa heri kwake, nuko bafata urubuye bakamuhambira ku ijosi, wakashike jiwe kubwa wamfungie shingoni, bakamunaga mu nyanja, na wamtupe kilindini baharini, aho kugira ngo abe amahwa ku isi, kuliko awe mibe wengine dunia, aho kugira ngo abe yaravukiye ku musozi n'amabuye yo gusitaza abantu, kuliko yeye awe mulima na mawe ya kukwaza watu duniani. Iyo tugiye mu buryo buri scientifique, tukienda katika hali ya kielimu, iyo ukomerekeje umuntu, ukiumiza mtu, hari agace kaba mu bwonko kitwa hypothalamus. Kuna kitu kinakuwa kwenye servo ama bongo, inakuwa na jina hiyo. Hanyuma umuntu yababaye, na kama mtu anaumia, kare mu burozi, inafanya kama ulozi, bushobora kumuhorotesha buhoro buhoro, na hiyo ulozi nawe imregeza kidogo kidogo, bushobora no kugeraho bumwica, na mwisho inaweza kumuua. Kimwe nuko aseka ubuzima bwe bukiyongera bwo kubaho. Kama vile anapocheka akifurahiwa na cheka, anaongezewa siku za kuishi. Ni hypothalamus bikora. Hypothalamus ndio inafanya hiyo. Nigeze kugira gahinda kadasanzwe, na akifanya akiwa na sikitiko isiyo kwa kawaida. Nigeze kugira gahinda kadasanzwe, niliwahi kuwa na sikitiko isiyo inahesabia. Njya muri check up, nikaingia mu check up, barambwira ngo ufite ishavu ryinshi mu maraso yawe. Wakaniambia sema una huzuni nyingi madamuni mwako. Ishavu abarundi banyumva mu Kinyarwanda ni agahinda. Iyo shavu ni gahinda mu Kinyarwanda ama sikitiko. Urumva mashini yarabibonye ko mfite agahinda kenshi. Mashini ama vyombo viliona kwamba nina sikitiko nyingi mwilini. Iyo mahormone yawe adafite imbaraga, ako gahinda kashobora kuguhitana ugapfa. Kama mahormone ya mwili wako kama haina nguvu, hiyo sikitiko inaweza kukuua, unakufa. Niyo mpamvu rero ugomba kwirinda gukomeretsa umutima w'umuntu. Ndiyo maana lazima ujiepushe na kuumiza moyo wa mtu, kuko umutima urahenda cyane, kwa sababu moyo wa mtu ina thamani kubwa. Nono twinjia hera. Sasa tunaingia mahali patakatifu, lieu saint, mahali patakatifu, muri yo tabernacle nyine, hiyo mazabahu. Tugiye a gauche cyangwa ibumoso, tunakwenda ngambo ya kushoto, tuhasanze itabaza chandelier d'or. Tunaona hii taa. Aho ngaho Moses yabwiye Aroni ati, hapo Moses alimwambia Aroni kwamba ugomba kujya wongeraho amavuta kugira ngo ucane itara buri kigoroba cyangwa buri joro. Utakunaongezea hii kuita mafuta ili iwake kila magharibi na asubuhi. Yesu niwe mucyo w'isi. Yesu ndiye nuru ya dunia. Yaje kumurikira isi y'umwijima. Alikuja kuangazia dunia yenye giza. Umwakiriye aracana nkawe. Mwenye kumpokea anakuwa na nuru kama yeye. Tugomba gucanira isi. Tuweza kumulikia dunia. Aba Freemason n'aba Illuminati barabesha abantu ngo ni umucyo, ni umwijima w'icuraburindi. Wa Illuminati wanasema ni nuru, lakini ni giza ya ajabu. Ayo mafuta rero agomba kuyasuka kugira ngo acane. Na hiyo mafuta lazima kuimwaga kwenye kibanara hicho ili mafuta iwake moto. Mwisi y'umuka. Katika hali ya kiroho, iri joro nukuvuga ngo isi yose iri mu ijoro ry'icuraburindi gigiye cyose. Usiku hii ni kusema dunia yote iko katika usiku giza ya ajabu. Kandi itorero ry'Imana hamwe na Yesu nibo bacanira isi. Tena kanisa la Bwana
pamoja na Yesu Kristo ndio wanaangazia dunia. Isirayeli yabona imvura kubera itorero rikiri mu isi. Dunia ingali napata mvua kwa sababu kanisa ingali kiduniani. Musi impanda izavuga, siku parapanda itakapolia, za nkumi eshanu z'izinyabwenge ziri maso, wale wasichana 5 waliokuwa wanakesha, zishaka ya mafuta turi kuvuga mu gihe gikwiye, wanatafuta hiyo mafuta tunayozungumzia kwa wakati unafaa. Impanda zive mu isi, zikia parapanda wanatoka duniani. Abo babiri bazaba basuhuzanya, wale wawili watakuwa nasalimiana. Umwe afite Yesu Mukristo mukuri, mmoja na Yesu Kristo katika kweli, afite Yesu Kristo w'idini, na mwingine na Yesu Kristo wa dini tu. Kubera ko abakoloni, kwa sababu wakoloni bamwambuye idini rya gakondo, walimunyanganya dini ya asili, bamuyirinde dini, bakamupa dini ingine. Ibintu byose agenderamo byose ni mihango y'abantu, vitu yote anavyovifanya na vivitenda ni mpango wa wanadamu. Imisengere ye ni ikidini, maombi ya kidua yake, agakiza ke na mategeko y'abantu, na amri yake ni amri ama kufundisha kwa kini amri za wanadamu. Uongoza basuzanya n'umunyamuka, wamwila na salimia mwenye roho, asuzanya n'uyoborwa n'umuka, anasalimia mwenye mukanya gato asanga sigaranya umuyaga, kwa muda kidogo nakutana anashika pepo tu. Yesu yarabivuze neza, mpepe. Yesu bamwe bazaba bari mu murima, wamoja watakuwa shambani, bivuga ngo bazaba bari mu kazi, wengine kusema watakuwa kazini, kubera ko isi datekimwe ahandi bwije ahandi ari kumanywa, kwa sababu inchi dunia haiko hali moja. Mahali pamoja ni giza, mahali pengine ni mchana. Abandi bazaba bari mu buriri, na wengine watakuwa kitandani. Umugore akijijwe, umugabo adakijijwe, mwanamke na umeokoka, mume haokoka, cyangwa umugabo akijijwe, umugore adakijijwe, au mume ameokoka, mke haokoki. Umwe azabura, umoja atakosekana. Kubera iki? Sababu ya nini? Kubera ko yegereye iyo chandelier d'or cyangwa iyo tabaza, sababu alijongea hiyo kinara ya mataa. Iyo tabaza nayo amavuta itamutarukiraho, na hiyo kinara sasa mafuta inamurukia. Ayo na mafuta yo gukiranuka, hiyo ni mafuta ya kuwa mwenye haki. Mbega gukiranuka ni iki? Sasa kuwa na haki ni nini? Ushobora kubona umuririmbyi, unaweza kuona muimbaji aririmba neza cyane, anaimba vizuri sana, ndetse agatigisa urusengero, na anatingiza kanisa kabisa, ariko byukuri adafite amavuta yo gukiranuka, lakini hana mafuta ya haki, afite amavuta y'impano gusa, ana mafuta ya karama tu. Ushobora kubona umwigisha mwiza, unaweza kuona mwalimu mzuri, ushobora kubona umushumba mwiza, unaweza kuona mchungaji mzuri, ushobora kubona imihamagaro y'amoko yose, unaweza kuona mito ya kila aina, ariko idaherekezwa n'amavuta yo gukiranuka, lakini haisindikizwe, haisukumwe na mafuta ya haki. Ibyo bikaba bitakanga Imana yo mu ijuru, yayo hayaweze kumshtua Mungu wa mbinguni. Satani afite impano z'amoko yose, Satani ana karama za aina yote, nawe ashobora gukiza abarwayi, naye anaweza kuponya wagonjwa, kuko yari umukerubi, kwa sababu alikuwa mkerubi. nawe n'umuhanga wo kuririmba, naye ni fundi, ni mtaalamu wa kuimba, nta nubwo akeneye gitari, na hajali na nta gitari, nubwo akeneye piano, hajali na vyombo vya kuimba, kuko mu mababa yiwe, sababu kwenye mabawa yake niho hari ayo majwi yose, ndimo mulio hizo sauti zote. uzabirebere kuri dendo, uangalie dendo. Dendo ishobora gukunkumura amababa gutya, dendo inaweza kutingiza mabawa yake, indirimbo zikavugira mu kwaha kwayo, na nyimbo zinaimbia ndani ya mabawa yake. Amavuta yo gukiranuka, mafuta ya haki, onction ya sainteté, mafuta ya haki, ayo ngayo iyo ugeze ku gikarabiro, wakati unafika kwenye zabahu ya birika uba wegera Imana, unajongea Mungu ku rwego rwo gusenga, kwa hali ya kuomba, ku rwego rwo kwiga ijambo ry'Imana, kwa hali ya kujifunza neno la Mungu. wowe na Yesu mukamera gutya, wewe na Yesu mnakuwa hivi. ugomba rero kurindisha ayo mavuta, lazima ulinde hayo mafuta vizuri. iyo tuje kubarokore abakijijwe, tunapofikia waliokoka, usanga bakinisha ibintu nk'ibyo ngibyo, unaona watu wanacheza na mambo kama hayo. Yesu yaravuze ati, Yesu alisema gukiranuka kwanyu, haki yenu
nikutarusha uko abanditsi n'abafarisayo isipozidi ya wafarisayo na waandishi ntimuzashobora kwinjira mu bwami bw'ijuru. hamutaingia kama katika ufalme wa mbinguni. Niba usezeranye isezerano higura umuhigo wawe. Na kama una ahadi fulani lazima timiza ahadi hiyo. Byaba byiza kudahiga kuruta gukinisha Imana. Afadhali kutoahidi kuliko kucheza na Mungu. Niba uhanye gahunda n'umuntu yubahirize. Kama umepanga mpango na mtu timiza hiyo. Ibyo tubona mu itorero muri iyi minsi nibiki. Yale tunayoona kanisani siku za leo ni nini? Nuko abantu bafata amatelefone bari guchatinga. Ni sababu naona watu wanakamata telefoni wako wanacheza na telefoni. Ugasanga bari mu WhatsApp. Unasikia unakutana wako ndani ya WhatsApp. Abandi bakajya kuzitabira hanze. Wengine wanaenda kuiteka telefoni nje. Abandi bakinjira bagasohoka. Wengine wanaingia, wengine wanatoka. Mu gihe ibendera ryo mu ijuru riri kuzamuka. Wakati drapo ya mbinguni inapanda. Iyo tugiye iburyo rero. Wakati tunaenda kuume. Tubona ya mitsima 12. Tunaona hiyo mikate 12. Buri mutsima wa representa ubwoko bwa Israeli. Kila mkate ulikuwa unasema dalili ya kabila moja ya Israeli. Kuva kuri Rubeni kugera kuri Benyamini. Kutoka kwenye Rubeni kufika kwa Benjamini. Kandi iyo mitsima agomba guhora ishushe. Na hiyo mikate lazima iwe yenye kuwa na moto. Igihe yakonjaga bayisimbuzaga ishushe. Na wakati inapata baridi wanaitoa wanaweka yenye moto. Mu buryo bw'umwuka rero. Na katika hali ya kiroho Yesu aravuga ati Yesu anasema nigiye mutsima wavuye mu ijuru. Ni mimi mkate uliotoka mbinguni. Yesu niwe mutsima. Yesu ndiye mkate. Kandi ijambo rye niwo mutsima. Na neno lake ndio mkate. Umuntu wese umujya yeyote anayemula afite ubugingo buhoraho. Ana uzima wa milele. Umuntu ujijambo mtu anayekula neno la Mungu afite kujya mu ijuru byanze bikunze. Lazima aende mbinguni bila shida. Kandi umutsima iryo jambo rigomba guhora rishushe. Tena hiyo huo mkate ni neno lazima uwe moto wakati wote. Hago tugomba kurimenyera. Tuwezi kuizoea. Hago rijya rimenyerwa. Na haiwezi kuzoelewa. Niba utacyubakishwa n'iby'umubatizo. Kama haujengwe na mambo ya ubatizo tena. Uzubakishwa n'ijyamavuta. Utajengwa na mambo ya mafuta. Mbese kushobora gusuzugura umubatizo. Inawezekana uzarau ubatizo. Kandi umubatizo uri gutatu. Na ubatizo ni hali tatu. Hari baptême immergé. Na kuna ubatizo ya kuloweka ndani ya maji. Umubatizo w'amazi menshi. Ubatizo ndani ya maji menshi. Usobanura gupfana na Kristo no kuzukana nawe. Ni kusema kufa pamoja na Kristo na kufufuka naye. Hari ndibiri Yohana umubatizi yahanuye. Kuna batizo aina mbili tena Yohana alitabiri. Ati je mbatiza mu mazi. Mimi nawabatiza kwa maji. Ariko haraje undi undusha ububasha. Kuna kuja mwingine mwenye nguvu kuliko mimi. Azabatiza mu mwuka no mu muriro. Atawabatiza katika roho na moto. Igihe rero unyuzwa mu ruganda rw'ibibazo. Na wakati unapitishwa katika izine ya shida. Imana iri kugutegura nk'umusirikare. Na Mungu anakuandaa kama askari. Kugira ngo usonze uzabashe kuyobora abashonje. Ni ili utakaposhikwa na njaa uweze kuongoza kufariji wa njaa. Kugira ngo ugerageze mu buryo bwose uzabashe kuyobora abageragezwa. Ni ili ujaribiwe ili utapata kufariji wanaojaribiwa. Ugomba kunyura muri urwo ruganda rw'ibibazo rw'umuriro. Lazima upite kwenye hiyo izini ya moto. Yesu yaravuze ati Yesu alisema hari undi mubatizo nkwiye kubatizwa. Kuna ubatizo mwingine wa kubatizwa. Nyabune ku buryo mbabazwamo. Jinsi ninavyoteswa. Niba ngombwa tuzabigaruka mu buryo burambuye. Ikawa lazima tutairudilia kwa hali yenye kuonekana. Umubatizo w'umwuka nawo. Ubatizo wa roho twarabonye igihe cya Pentecote. Tuliona wakati wa Pentecote. Kandi umanukira abantu bose bari mu bumwe kandi biteguye. Tena ilishukia wote wenye kuwa katika umoja na wanajiandaa wako tayari. Kuko Paulo amaze kubona Apollo. Na kwa kuwa Paulo alipoona Apollo n'abandi bigisho ba Yohana na wengine wanafunzi wa Yohana yarababajije ati aliwauliza mbese mwabatijwe umubatizo mubatizo ki? Je, mulibatizwa ubatizo gani? Kuko yaramaje kubabaza ikibazo cya mbere mwabatije umubatizo w'umwuka wera. Sawa alikuwa amewauliza ulizo ya kwanza mulibatizwa na Roho Mtakatifu? Baramubwira bati ntago twigeze tumenya ko umwuka wera yaje. Na sisi hatukuwahi kujua kwamba Roho Mtakatifu alikuja. Nta kubesha ko ari kubariho. Uongo haikuwepo wakati huo. Apollo yarabwirizaga neza. Apollo alikuwa akifundisha vizuri. Ariko baptême du Saint-Esprit ntago yari bwayibone. Lakini ubatizo wa kiroho alikuwa hajauona. Paulo arababwira ati
Paulo akawaambia neza ko Yohana yari yaratumwe gukora baptême immergé, umubatizo w'amazi menshi. Yohana alitumwa kwa kufanya ubatizo wa maji mengi, ariko babwira ko Yesu yagomba gukora indi mibatizo. Na lakini akawaambia Yesu alikuja ili afanye ingine ubatizo, nkuko Yohana yari yabivuze, kama jinsi Yohana alivyosema. Arajundi undusha ububasha, kuna mwingine atakuja ananizidi uweza, azabatiza mu mwuka no mu muriro, atabatiza katika roho na moto. Izo rero nta gushobora gusuzugura ngo ibya bateme kandi bikiriho. Kwa hivyo huwezi kudharau kusema hiyo bateme, na japo mpaka leo hii mambo hayo yapo. Niyo mpamvu tagomba kumenyera ijambo ry'Imana. Ndio maana si lazima uzoee neno la Mungu. Kuri ya migati sasa 12, kwa hiyo mikate 12, aho ngaho tuwasanga impano, ni kuvuga ngo amavuta y'impano. Hapo tunapakuta mafuta ya karama. Kubera iki? Kwa nini? Kubera ko ijambo niryo ribyara imihamagaro, impano zose. Neno ndilo linaita mito yote na zawadi zote. Ushobora kuba ufite impano nziza cyane, unaweza kuwa una karama nzuri kabisa, washaka ni ibitangaza ikundwa n'abantu, ukitaka hata hii miujiza watu wanaopenda, ariko utayirinda amavuta gukiranuka twavuze, lakini usipolinda mafuta ya imani ama mafuta ya haki tuliyosema, ushobora kuzisanga Yesu akubwiye ati, unaweza kujikuta Yesu anakuambia, ntago nigeze nkumenya rwose, sikukujua wakati wowote kabisa, kandi waramubwiye ko wakoze ibitangaza byinshi, na tena ulimwambia kwamba uliwahi kufanya miujiza mingi. Kubera iki? Kwa nini? Kubera kutarinza amavuta yo gukiranuka. Sababu kulinda mafuta ya haki ndani mwako. Iyo ni nka bulletin. Hii ilikuwa kama bulletin ya mwanafunzi. Nukuvuga ngo umunyeshuri, mwanafunzi ashogira amanota meza mu mibare, anaweza kuwa na ama alama nzuri katika hesabu, ariko muri conduite mu buryo bw'imibanire n'abandi akaba afite amanota makeya. Lakini matendo mazuri, mwendo mzuri, ana alama ndogo sana. Ushobora kugira anointing kwigisha, unaweza kuwa na uwezo wa kufundisha vizuri, ujuzi wa kufundisha. Ushobora kugira by'ukuri amavuta yo gushumba meza, unaweza kuwa na mafuta ya kuchunga vizuri. Ushobora kugira amavuta y'ibitangaza, unaweza kuwa na mafuta ya miujiza. Ayo na mavuta y'impano. Hii ni mafuta ya karama. Ayo na mavuta y'umuhamagaro wawe. Hii ni mafuta ya mwito wako, kugira ngo umuhamagaro ukore neza, ili mwito itumike vizuri, ukeneye amavuta y'umuka. Lazima upate mafuta ya kiroho. Ntagara amavuta abantu bagusuka ku mutwe, si haya mafuta wanamwanga kwa kichwa. Bashobora kugusuka amavuta ya oki, wanaweza kupakala mafuta ya oki. Bashobora kugusuka amavuta y'ubuto, wanaweza kupakala mafuta ya buto. Bashobora kugusuka l'huile d'olive, amavuta ya elayo, wanaweza kupakala mafuta ya elayo. Ariko ayo sa amavuta y'umuka wera, lakini si mafuta ya kiroho. Amavuta y'umuka wera ntagafatwa n'abantu. Mafuta ya kiroho hayashikwa na mikono ya watu. Ugusigwa k'umuka wera sibiri yabasuka ku mutwe, kupakwa kwa Roho Mtakatifu si yale mafuta wanatia kwa kichwa. Ibyo byacyuye mu isezerano rya kera. Hiyo yalikwisha kupita kwa. Turababwira si les 7 onctions du Saint-Esprit. Tunawaambia juu ya alama 7 za Roho Mtakatifu. Turababwira ku mavuta 7 y'umuka dafatika n'amaboko. Hali 7 ya mafuta ya kiroho izoshikwa na mikono. Ushobora kwimikwa n'umuntu. Hayawekwe na mwanadamu. Ni Yesu Kristo yagusukaho mu buryo bw'umuka. Ni Yesu Kristo anayekupaka hiyo mafuta kwa hali ya kiroho. Nkuko Moses yasukaga mu buryo bufatika bw'umubiri. Kama jinsi Musa alikuwa akimwagia watu kwa hali ya mwili. Iyo uvuye sasa kuri ayo mavuta y'impano, unapotoka kwenye mafuta ya karama, wigira imbere gatoya, unaenda mbele kidogo, ukabona hotel de parfum, unaona zababu ya mafuta inayo harufu nzuri. Nukuvuga ngo ni igicaniro cy'imibavu. Ni pale ni mazabahu ya mafuta ya harufu nzuri. Bwana sifiwe sana. Amen. Aho ngaho wavana amavuta yo gusenga. Hapo unapatoa mafuta ya kuomba. Kubera ko
gusenga kwawe guhumurira Imana neza, kwa sababu kuomba kwako kunaleta harufu nzuri mbele za Mungu. hari uburyo uyihenda, Kuna njia ambayo unambembeleza Mungu, nuko udashobora kugera ku mwami upfa kutambuka amabariyeri uko wishakiye, kama vile uweze kufikia mfalme ukipita kwenye mipaka jinsi unataka. uzana imyanda yawe imbere y'umwami. Unaleta uchafu wako mbele za mfalme. Icyo nabonye muri experience Niliyoiona katika mazoezi yangu, neretswe byinshi kurenza imisi namaze ndi imbere y'Imana, niyiriza imisi 40 n'amajoro 40 najya nanywa, bwaracyaga nkifuza ko bwira bwakwira, nkifuza ko bucya, mbabaye cyane, nta n'ikintu nigeze nerekwa muri icyo cyo kwikwiza. Nilionyesha mengi kuliko jinsi nilipofanya siku mingi. Niko naomba nifanye karibu siku 40 nikiomba nikitafuta ukuche wepesi, ukikuja nasema uingie wepesi, lakini sikuonyesha chochote kidogo. Ariko igihe twasenze turi kujya turi kunywa amasaha 6, lakini wakati tulipoomba tukiomba muda siku saa 6, nicyo gihe twabonye Imana cyane bikomeye cyane. Ndio wakati tuliona Mungu ya ajabu sana. Bisobanura ngo, inasema hivi, iyo ubabaye, unapoumia cyangwa ufitanye ibibazo n'abantu, una shida na watu, ntabwo ushobora kubona kuvuga kw'Imana, hauwezi kusikia sauti ya Mungu. na Yesu ari mu butayu, na Yesu alipokuwa jangwani, abamarayika bagiye ku ruhande, wamalaika wamekwenda kugira ngo ageragezwe na Satani. Ilifika wakati ajaribiwe na Ibilisi. Sasa rero, hari ahantu twari ku kiriyo, kuna mahali tulikuwa kwenye kilio, dusengana n'umukozi w'Imana umwe, tukaomba pamoja na mtumishi wa Mungu mmoja, tutatangiye gusengana gutya turi batatu na Jamari. Tulipoanza kuomba tukiwa watatu pamoja na Jamari, inyuma ya minota 5 yari yananiwe, uwo ngo yabuze icyo avuga, ari kuvuga haleluya, turi kugenda gusa dutwagwa. Na baada ya dakika 5 tu huyu mwenzetu alikuwa amekwisha kukosa cha kusema, anabakia na haleluya haleluya, lakini mimi na Jamari tulikuwa tukiendelea na maneno marefu mengi tena. Kubera iki? Kwa nini? Ntago yari afite imyitozo gusabana na se mu ijuru. Alikuwa hana mazoezi ya kujadiliana na baba yake wa mbinguni. Pourcentage ziwe zo gusenga zari hasi cyane, na pourcentage zake za kuomba zilikuwa chini sana. Iyo amavuta yo gusenga yari make cyane, mafuta yake kuomba ya dua yalikuwa madogo sana. Inyigisho irakwereka ufite imbaraga na ufite intege nke. Mafundisho inakuonyesha mahali una nguvu na mahali unazofika, kugira ngo uzamure hahandi ufite intege nke naho hazamuke cyane, ushimishe umutima w'Imana, ili uinue mahali pale kulipokuwa mzaifu painuke, ili na uweze kumpendeza Mungu. Uwe strong gusa mu kwigisha, usiwe kuibakia tu mambo ya kufundisha. Ugire weakness mu gusenga, uweke hali ya kuomba pia. Uwe strong gusa mu kuririmba, usiwe kwa hali ya kuimba tu. Ariko mu buryo bwo gukiranuka ubura amavuta, tena kwa hali ya haki unakosa mafuta. Ibintu 6 nibyo Yesu yashize mu mutima. Hiyo mambo 6 ndio aliweka ndani ya moyo. Kandi kiza na Satani rero, na kile kinacholeta Shetani nukubyiba, ni kuiba mambo hayo. Yarangije akakwica, na baada anakuua. Yarangiza akagira gutaka kurimbura, na baada ya kukuua anakuharibu kabisa na kuangamiza. Yakwibye ivuga butumwa, yakwibye ivuga butumwa, akakuiba hali ya evangelization. Ntaga gusiga uko wari umeze, hakuacha hivyo ulivyokuwa, ahubwo ahita gushiramo amatiku, anakutia maneno ya mapingamizi na kupinga. Yakwibye urukundo, akakuiba upendo, ntaga gusiga wenyine ahita gushiraho urwango. Hawezi kuacha hivyo, anatia chuki ndani mwako. Tujye ku mavuta ya nyuma, tuingie kwenye mafuta ya mwisho. Na mavuta yahera cyane, mafuta ya mahali patakatifu, patakatifu. Uvu yahera, unatoka patakatifu. Hari amavuta tuwabonye mu gikari muri Parvi. Hii mafuta tuliona huko nyuma ndani. Hari na mavuta tubonye ahera, na kuna mafuta tunaona bahali patakatifu. None tuinjie ahera cyane, na sasa tunaingilia patakatifu. Yesu yakuyemo ya pazia ngo tuinjiremo. Ni sehemu ya kuingia ndani ya ile pazia. Ayo na mavuta ya autorite, hiyo ni mafuta ya uongozi. Muri ya sanduku ya Aroni, katika sanduku ya Aroni hari ibintu 3. Muri mukwa vitu 3. Inkoni y'ubutware, fimbo ya utawala. Yesu aravuga ati nta kintu ujyana mu ivuga butumwa keretse inkoni. Yesu anasema hakuna chochote tunapeleka kwenye habari njema ni mpaka fimbo. Yashatse kuvuga ijambo, alitaka kusema neno y'ubutware
neno ya utawala irahagije kugutunga. linatosha kwa kukutunza vizuri. Hariho n'ibisate bibiri by'amategeko ya Mose. Kulikuwa na vipande viwili vya amri ya Musa. Hariho na manu. Na kulikuwa ndani imani. Ibyo byose bishushanya Yesu. Na yote yanaonyesha Yesu. Iyo ufashe iyo nkoni y'ubutware sasa, unapochukua fimbo hiyo ya utawala, ukaba ufite ubutware mu ijambo ryawe, una nguvu na uko na autorite mu neno lako, biba bimeze nk'inkota iriho ubumara. Unakuwa kama kisu chenye pande mbili kinakuwa na sumu. Ntagibaga gusa, haipasui tu ama kukata. Gukase ntabwo ushobora gukira. Unapokugusa na kukata, ijambo risize gusenga, neno linakuwa na mafuta ya kuomba, riba rifite ubumara muri ryo, lina sumu ndani mwake. Ujya mu gikoni likakugarukamo, ni unaingia kwenye jikoni linarudi ndani mwake. Wajya mu buriri likakuvugiramo, ni unaingia kitandani linazungumza ndani mwake. Waburi murahinga likakuvugira mu matwi, uko na lima linaingia masikioni mwako. Kubera ko risize gusenga, sababu limepakaliwa maombi dua. Iyo ufite impano y'indirimbo, una kipawa cha kuimba, ukabugiretseho no gusenga, na unaweka maombi juu, ukabugiretseho no gukiranuka, unaweka neni haki, habe no ukwegerekwaho no kwezwa, unaongeza kutakaswa, urinda n'amavuta y'agakiza, na unalinda mafuta ya wokovu. Indirimbo zawe zishobora gukiza abarwayi. Hizi nyimbo zako zinaweza kuponya wagonjwa, kubera ko ufite autority, kwa sababu uko na mamlaka. Imana ibaho umugisha cyane bavandimwe. Mungu awabariki sana wandugu. Reka tongere dusenge. Wache tuombe tena. Mana dushizira ijambo imbere y'abantu bawe. Mungu tunaweka neno hili mbele za watu wako, rigende ribarinda uko intambwe zabo zigenda. Neno hili liwalinde jinsi hatua zao zinatembea, ribamurikira ku manywa na nijoro, likiwamulikia mchana na usiku. Ulinde Satani atajya kuribibura mu mitima yabo, ulinde Ibilisi asiweze kuliondoa mioyoni mwao, cyawe kwa ajili ya utukufu wako, mu izina ryawe ryera, katika jina lako takatifu. Amen.